Падчас урачыстага мітынгу прысутныя ўсклалі кветкі і вянкі, да мемарыяла ушанавалі хвілінай маўчання памяць герою 63-го стралковага корпуса генерала Пятроўскага, якія летом 41-го здзейснілі сапраўдны подвиг. Наши деды, прадеды, они не остановили борьбу, они продолжали бороться с врагами в подполье, ушли в партизаны. И когда уже окончательно освободили 3 июля 1944 года наш замечательный город Жлобин, тем самым они внесли свой вклад в эту великую победу. Более месяца в городе была советская власть. Это позволило городу Гомелю, близлежащим районам, эвакуировать весь промышленный потенциал вглубь страны. И наша святая обязанность помнить о тех исторических событиях, благодаря которым мы живем в мирной, красивой и процветающей стране. Ярким працягам святкавання гістарычнай даты стаў маштабны патрыятычны аўтапрабег. Колонна аўтамабіляў прайшла па маршруце памяці, аб'яднаўшы пакаленні ў імкненні захаваць праўду пра унікальны подзвіг продкаў на жлобінскай зямлі.